Kahinyo Trap Youth Council HYC kabade kawai na kiseng kabaladon benta ban pen KM ya jingdawa ban pen bet ya reservation policy berkumjuru ya roster system kala pen sngau bah ka expert committee de bandan dagirio shampang baki ritubet kiba omdan jingedai bat kino kiseng sanyima hak jingli jingo yo ba arden mila basoi moj hak step jong shitrik ujliyo arjar pulai u president ka HYC uba robot jun khajarin ulong baka sengkam kwa baka sorkar kan kentup yekirio shampang bat ki ritubet kibadan jingyadai bat ki politician halor ke jingpet senge ka sorkar ban khot ka jingelang bat ki kunwon seng balang banikran halor ka policy namar ka jingbom tre kiseng balang na rilom garu ba robot jun ulong ba umsngo pher na malas ngothu lupa ba mentri rang ba udai na ka jat bendeu garu pat duha ban nge yela ki jong ki brio ki baya dan ketibat ka sanji masing lami kita political person now boleh kini kin guided by da ka party politik dijit ki beriu ki bom dan bentah ka sanji masing bat ka bakhadu du bat ka bodon kam tulong la da tibu makana ya ta export committee ka time frame de bentah ka time frame katno singila ne katno penai ke di pendep ya ka recommendation jong ka di bentah hari lada pisu lada pimbu ya ka time frame kan untuk ka high level committee jong ki karmetor ki ba ki san singi ki kelas santayo san penai mentadap san senem room jai de ka time frame ka di benten ha jing sungthu jonga kalong ba lada kini ki export kini ya clue jemut ramaki khat san singi ke labe pendep hari lada pinailat pat saya ki stakeholder pan ai ki opinion ki joki cha kini ki export ki hapan tuli ya ki opinion ki stakeholder kamu sebenai kam mala di hajing sungku ke jongi ke sen ke loho adon kam ya export dari kriteria kini bendar jip ki export ki basisa jip ki buru ki bendar benta bata politik ba khadu du kolong ka time frame di benbu katno di kila ya thu hakatu ka sithi bagi ai ba kadau ka bagi ong kalong ba namar ba kita kiseng halang garo kim tre banwan haselong na takadaw omnom la shu penlong ya kamiting tikadaw kalong ba kabasay ba menteri rang ba garo usngap ya ka jingpong ki garo kata ka di kadaw bodom dei ka ba thau mangi ya takadaw ka di ka ba tho e ka sarkar ba ka jingpen sange ya ka meeting ka dei namar ba ki ta kiseng balang garo kimwan di kapan pau syai ba usen balang garo usngap ki garo entre ru ban snap ya ki ba kiseng balang na po bilum kasi jentia ni keren lan ni persngau kabumut ba ka opinion jo kiseng halang na rilum kasi jentia kanom long materialize nomor kum u garo le se pa ba snap tang dai ba ki garo ko di nakaliang gejongi ni nom sngo pher ya kata mabele ngitip khnang kai ge jumut jong sarkar ko khot ka jumut jong sarkar kalong ba le se da ka khot di kiseng halang seng halang kinle ba batai ya kata ka roster kinle ban batai ya kani ya katai kin penting yang ni ya kani katai yo le se ngingop kubangop lang di kuy parti benar kesang ka Henry enda ka sarkar kle i baboro kiseng halang jong ka jet bro new trip kilayawan lut mangkersan ni pa aden le se kinum sngu faida syu banang khot mo beli kila tip ya ka mindset ka jongi tiki pensange no Henry wala katarung ni ong ba kendu ni ki jikthok la pa ni la pensengau ya ka opinion ki jongi sha sarkar ni la pensengau ya ka opinion ki jongi sha ki MLA na po ka buri ne trap hi bra hoi ti ni sung tho bakan ni ka kam ka don kam ya ka jet buri ne trap ka jongi bakan teli ngem don kam than ni kita ki jingarap jongki garu ya ka kam ni don kam tang ben teli paramangi bat habaya teli paramangi kamut ban ong bangin lebeng ngingi ong ba ka jing penkala ya ka policy kadi benlong katum ka jing pun pat na blai ka reservation policy hi ka ong ba de ban ai pha katum ka jing pun pat ba mengingi dan pumba sopo pra sop 100% ai katahi bagi garu ki dan life way nem ai katahi ai lat ba kan chain man ka census man ka support snap yim super ada pimla shu ban le ya kata sebu ya kata pim su ya hau ya kai ke badan hak policy pim su ya hau dini ong ba namar ba ada district level kadang ka combine kasi jentia garo district level kadang ka combine kasi jentia garo di boleh pim surah ba ya kata state level
Namar ka jing kampanye ka kasi ya garuh ka wei ka kategori kamdei ka ba dawa khala mta kada baladon na kat kandai Spanyol ku are ha district level kata de beron kam mta kalong pira ha state level ka ai ma kamak long 40% kata Ibu menomor long proposal na betul light rate. oh baro lightly baro art ni ha nong ar hamar kum ka HYC ni simba kasi tiga mu penaruh boy war maramu lengamu diku amui kat badan mau yang UE baro ni dei gawe ga chat tu ni hap ong boy ba kasi jentia garo ke de benuan le tak gawe tang gawe ke kategori ka bomot ki kategori indigenous tribe test kategori indigenous tribe ke de bende papo no blai kata keladon lupa hak district level kata kalau ada lupa district level hidung kampan warak bagi kata hak state level ladang ngile omta nginyo ya ki nong tre sarkar ki kham tebet oblei kandan ke competition ro apeng jongi ya ba kandan ke competition apeng jongi kumut nginyo ya ki beriu ki babiang kabamut pa ladang ngicit on pa puli de toru ni ki tu ki bayo hi ya ki mak ki babiang kumut kinyo dajit puli engineer kinyo den rei lada unyo ko persen undu usan po unyo kami hap